Ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital Jaiaw mynta ke sngi ke khatsan tarik Risaw arpo kalaple ke COVID-19 clinic ke badan Ryngkat berkeram dan ke Jaka iaid na ke bynta ki briew ki phah sumar ke jingpang coronavirus. Yakni ke klinik la shna de ke jingiarap pisa juga K TIEW EMS TRUST na London, England ke belawan lyngba ke skhim FRCA arpo. La play ni ke Jaka sumar de Reverend L Nongsi belong ex-moderator but ex-administrative secretary juga KGP Assembly. Ha ke balai dan lang uba Barkas Wajri, Superintendent ke English Service KGP Assembly. Laidar Ryngkat ru Dr. R Nongrum, Medical Superintendent ke Hospital, upa K TIEW Marbanyang, Administrative Officer, ki Doktor, ki Nurse, berkiwe-kiwe dia ki nong tray. Kani ke jingte, kani ke klinik, kani rap shibo ni ke Hospital, namar ki buwan syak sumar ke jingpang kelam ki iaid la ke jong kerenti, badan la ke jong ke Jaka la ni ke kamra ke bakerpang. Upastor nong si, dah bakran kani ke jelang ula penpau ke jing ngoi ki nong penyaid ke Hospital, ki blatre shitom bandang penpah syu ke jing tray kam jong kani ke Hospital. Yuble, barna ki jinsdang ki barit ila barang. From small and humble beginnings, jong kane pastor, nrai, kalong kalong muta. Kalong ko way na ki pastor, ki bakraw, kakane ka nangba jongi, yakawan ay, yakik sumar, na kumita itu Jingpang. Hakane kepo, wakwa ya kaban paru, ya ka jingsungu, ini caklam bakna, hingga dan pau ya ka jingsungu, na kumta ki doktor, ki nurses, ki paramedical staff, mat kinong tray baro, ki balalek no, mat kinong tray kadu mynta. Jaka jing tray minat, jaka jing tray sitom jongki. Pentelun, ya kane ke jing sekri, ya kane kasta umau kalang. Uba K TIEW Marbanyang uloong bah ke jing tray kam haki hospital, ki dan bon bah ki kam namar ki dan shibon ki jing dan kam henry usngongo yo blay bo umju eno ya kane ke hospital. Masih juga mau mankas ni, abang ngadan hang ni apostle. Masih berkat ke ipat asai kasi ko bansa ni. Maki mi ki ba pinju lawan mudul sipang kelong kala jaw sa tulalik sa ladeg nya rong to or alok skunta kala alok ta doktor maban la phone nya ki doktor staff ki NS ki phone nya ki staff ki phone sa smolong concern ado kata-kata ba kumno kan lada kalong institution kumno ngin laban nya kam sa kaman. Dai hapreng ki jing pada kamkot kala kalenti ka don. Baru yang ni long kata ko ikam sim penetre na gamta kani ka jing biang yo mani stal ko ban ai ka jing sekri na gamta kibaran kam ya ka jing penkia ka ba uplay la sing ya ka ni hostal ling ba ki sekri ko le kerpang na siang duro ya ka ba ni so sarang mentapan inherit ya ka ni ka hospital ka jungi patumno banginang lang kete ka nagisnam na ko po so Hakni ke jelang la yo ru ban pulei ka ktenu blay berkumjuru ke jing duai.